Kayang jani setate kebayang kenyam manis ragan adine setate leket dini di hati rase beli sing sanggup kaleng sapang. Sate nimpalin beli kale sepi adi dingehang jegeruduk tangka beli bilang wai setate ngaukin ragan adi sapang adi angkihan beline tan peragan adi beli sube pasti mati ragan adi nene sayangan sane sate nimpalen beli kale sepi adi jemahang jegeruduk tangka beli bilang wai setate pitik kelangan pengine rase uyang paling sing karuan adi tua adine dedini di hatin beli lemah lan peteng dadi ingetan rase beli sing nyidayang mangeng sapang adi